Gukorora ni gintu kionekaga guchumbura tukenke bonene na gutigira twingitwo twana tu ni tukumama kinya cibitari meya jaria muciari na baria baingi ba aciari bathithagia ni kugurira ana banda wabatambite kubaikia cibitari gutegerwa ni ndagitari narwo mutaramu ni akwariria thina ya mwana gukorora na kiria muciari abatere kuthithia. Turade mantu jegie gukorora, cough, gukora ikugutuma ana baba ingi betho be cibitari muno yatha iji nandi kwina wethe kariuju ana baba ingi bakutha baikora muno na nkena twariria mantu ja cough nontu cough ni tumite ana baba ingi bakanywa ndawa unnecessary ndawa inyi itibathite kuthachi mwana inyunya indi uketha no kara inyunya ndawa na nkenda kuga uju antu babingi barita bakagurira na ndawa over the counter. Mtu etakaga mwana kwa na gukorora etakaewa ndawa over the counter. Na please ambuge uju ukeja kuthwa we muciari ukagurira mwana ndawa over the counter ugwe buruburu utendete mwana oku nontu bwai rimwe turita uketha twikara twejana antibiotics ukagwa nontu kwira mwana okwa akora aewa augmenting ambite mugurire augmenting na no kwithura mwana oku that day tikibara inya kia pneumonia na kio guthere ringi pneumonia ri nayo augmenting thaiji no kwithura mwana oku ena bronchiolitis no kwithura mwana oku thaiji nya symptoms cha TB nacio no kwithura mwana oku kinya arenda akindimu na athithiru wa ndimu na incho na kibara kira kiumbe kubwa ende bara baingi betu tureta mwana ambiria gukora twetha twabagurira ndawa over the counter ambuge uju mutegerio kwa mwana oku akeja kutha na gukora nugiro naro na akorere na runene akora kintu kia mbere mwike cibitari nontu bwai mwana ora ategwe kibara thikirwe namba 2 kuikirio kethera mwana ena kibara miruki ni kunyia oxygen levels ikio tuga SpO2 chaibona twithime gitara corona mwana akathimirwo akonekana isaturate ni oxygen ingana ikuthiurunka ki mauri jawe nontu oxygen ne batete kutha ina 95% gwitia na ndino kutha mwana oku karite omwikite okuge na ndawa na mwana oku oxygen nye 80 oxygen nya in 90 omba kutha nye 80 na mwana ore oku miruki no wigwete munyiera no mwikite nja okiuga no ramugurire ndawa ko please kana kuringa thimu karingira daktari thimu o ndawa ire kunkagurira mwana okwe gukora no mwana mwike cibitari na athikirwe daktari nontu kwi sauti nyingi mwana itamo no ria gukora kwina sauti zoita repetition wrong eyes mwana okuno ethirwe kinye ena wheezing no ethirwe inye ithina ya asthma nayo no ethirwe mwana oku bronchiolitis nayo kwou ana bakara begurira ndawa over the counter izita chemist na ndeuga atiri mwana okana okora mbenderia ndawa gukora iriku nandi mwana okuimbie nayo ikio tumikona rimwe ana betu baikara bageta ba complicate bara na ugo karite we mweja ndawa umugurite over the counter kingi nakio ana baeja ndawa na kilo riri tugwita tukagurira ndawa chemist kinyari moto tuwe mwana wetu na kilo ingana no menya ndawa cia mwana ana bonthe under 5 no makaba yewe ndawa na kintu gitawa miligram per kg body weight etha mwana okwe na kilo 10 na ena miaka 2 na mwana ungie na mwaka jumwe na no ena kilo 10 bakanywa ndosi imo tigo ugo mwena miaka 2 ungie na mwaka jumwe ana tubatarira ndawa na kilo tija antu banene utho na kilo 50 ungie na kilo 32 ungie na kilo 107 na bwithe tho impinde bukanywa mpinde imo na bukora indi mwana okarea go times milligram chanda we times the weight mwana oria ateora ko please ikia mwana ku cibitari mono thine gukora ikia na mwana ata complicate ibara umwikite au number 2 tugana bonde batikinyetie miaka 2 bagakundwa ndawa itawa cough syrup anga cough expectorant ndawa chonde chitawa cough syrup cough expectorant twakundia ana bambi below 2 years nikino ndo tukorega ana bambi below 2 years ana bo batio bagwita gikorora na rero mukundi expectorant cough syrup yetaye mutetheria gwita makora jara
na atena uwezo bwa gutwira makora jara andi makora jaja ajuke jakaigara maurine jacoka jakainga breathing na kiu no kiume gikuo kia mwana u ko please manto ja cough syrup ndawa ngachindira mugurira ga cough syrup no na kuma au tukatwena na bena healthy chest na ana betu pakara bwega.